mabukwe jewe na mwaramutse mwiriwe na burakeye mabukwe ku munsi wa mbere najyanye naborewe nukuvuga ngo uyo munsi narasinziriye neza ku munsi wa kabiri njyama naborewe nasinziriye neza ejo ku munsi wa gatatu nagize probleme ndaryama nikanguye nkapapasha nkapapasha umusego nkabura umuntu cyo sije nabonye burakeye ndavuga nibutsa ndaza kugenda gutora igufa ryo mu magufa yanjye cyo naje gutora umugore wanje naze dutaye igihe amurukana nk'igitagira shobuja warutse ko ntafise ataha cyose narukamenya akamaro k'umugore ntawe ukura ngaho utama ibikwembe bitanu cyo naje simanganje umugore wanje namutwaye none nimba namwirukanye ndaje kumutora ndikorera imizigo yiwe ntayo simba ngamutamumaye umugore wanje yo utanza n'ibikwembe bitanu umukura ngaho Yesu mugoma ndamukwe kabiri yo mama nakumye umugore wanje rero najyo rero igera mo guhanya sinamo guhasa neza mukugaruka no mugaruka afise ibishunduri mu maso kagira ngo none yose sama mapenzi none ari tamana zidasekanya amahembe n'imigwe jezi magana kubonye umugore wanje muri w'Imana mama bera umviza wibasi nawe usoke ngaho bamwe mama bera Nibikura kutahindura ngaho. Yesu vira mu rugo subi Mama banza umureke kwanza twumve ingene azaza. umviriza ndosasizanye babindi muva ngaha none reka bati mama bera je nawe twarashwanye mugabo vya bitipe nivyigeze bishwana jo biragukumbuye mama bera vira mu rugo yoranyishe muguruka Imana naraye muguruka Imana simbanga muguruka yo uranize umuwagura utwaye jo Yesu ariko abana bikigira babaye aho ujya kuvuga nje nyoko ujya kuvuga kino kintu Mama umugabo aragoye mama rega mucu mukubita basi. bora mama mubwiranye kwa byumve kumugora rero yihindutse rero Mama siku kwihinduka mama nawe uribuka nawe na papa nawe urabizi. reka namutware bero ugusuye ko cyo kigugu Nawe warashwaye n'umugabo wawe ugira mwanze mutashwaye na papa. aho rero gamwana sibyo kabebe nazikabana zidakomanya amahembe nzakuvuna amagusu we kugarukira ngaho cyo mabukwe cyo no.